Ngibingelele iy'ngane zakwethu enhla nasezansi. Ngicela u-like uma ungenankinga ungilandele, ungifolowe, u-subscribe, u-red button aphinde kuqhofo. Yebo mfethu kuthiwa kuhlukana inhloko nesixhanti-ke lapha ku-Hugo Bros neSAFA. UMjita-ke hhayi sekuphelile. So akaphinde abe yingxenye yezemidlalo ngokucabanga kwami ngoba phela wayeshilo ukuthi mayeqede nje ukukhwalifaya le midlalo le ye-World Cup, waphela i-World Cup uthatha umhlalaphansi. So kwase kuba nemibiko-ke eyayigijima nje ey'nkundleni engicabanga ukuthi abaningi bayibona, abaningi futhi abayibonanga ukuthi-ke lo baba lona iSAFA im-offer umnyaka oyi-1, yabo. So njengoba im-offer umnyaka oyi-1-ke shuthi naye besevumile ngokubuka kwami. So into eyenzeke lo baba ngokucabanga kwami agcine esehamba kanjena kuwukuthi maybe ile nto yalomfana lo u-Adams, ngiyacabanga ukuthi imlimaze kakhulu lo Mjita noma lo baba ngeke ngithi umjida or ikhehla leli limlimaze kakhulu le nto ka-Adams. Yikho maybe okugcine sekwenza ukuthi angasayithathi leya nkontileka ngoba iSAFA yayithe imupha unyaka oyi-1 wenkontileka, yabo, unyaka oyi-1 wenkontileka. So kugcina akusenzekanga-ke ngaleyo ndlela leyo, yabo. So nje ngibuye ngize lana-ke ngane zakwethu, le khehla leli ngicabanga ukuthi iBafana Bafana inesithunzi nje, yilo leli khehla, yabo. Kuyeke ukuthi uthathe abadlali be-Sundowns wabafaka bonke, wahamba wazofika kuma-semi-final, waphinde wathatha abe-Pirates wabafaka, wakhwalifaya nabe-Pirates ne-Sundowns kulokho, wakhwalifaya kuma-knockout e-groups yabo, wakhwalifaya ku-group stage waya kuma-knockout. Sikuyeke uyabona lo baba ulenzile iBafana Bafana yahlonipheke ezweni, uyenzile, yabo. Into nje mhlampe abhede ngayo nje la ekugcineni noma nje aphambuke ngayo ngoba phela mdala ngeke ngithi uyabheda, aphambuke ngayo ukuthi angafaki abadlali bey'mpufana ukuthi akhe i-nation, akhe iBafana Bafana ibe nesizotha kakhulu, kungabi noqhekeko engicabanga ukuthi kubalandeli ngoba abalandeli sebegcina begcwanana ngokwamaqembu ukuthi iqembu lakhe alikho ekuBafana Bafana, yabo. So yiyo into angicabanga ukuthi uyilahle lapho umkhulu lo, yabo. So kodwa sithi nje konke-ke okuhle kwi-future yakho njengoba nje wasuthe nje wakhwalifaya noma wadlala i-World Cup, umdanso wakho wokugcina lo ubujayiva. So hhayi sikufisela inhlanhla kuyo yonke into ozoyenza nosafisa ukuyenza phambili ukuthi hhayi kube yimpumelelo, kube yimpumelelo. Sakhele iBafana Bafana yahlonipheka e-Afrika ngenxa yakho, yahlonipheka emhlabeni ngenxa yakho. So hhayi sithi isandla ndlula ikhanda khehla, isandla ndlula ikhanda muntu omdala, asikubambele emagqubu siyimpofana sithi nje uhambe kahle khehla, uhambe kahle. Sikufisela ukuthi uhlale nomndeni wakho isikhathi eside, beku-enjoy ukuba nawe noma bekujabulela ukuba nawe kulowo mnyaka usahleli. Ngiyabonga iy'ngane zakwethu, nibe nemini enhle.